Oke guys, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Langsung aja dari Kontoru sana. Bang, lu YouTuber bukan? Bukan bro, gue konten kreator. Lu YouTuber. Lu bikin karya di mana? Di YouTube kan? Lu bikin video di mana? Di YouTube kan? Ya udah lu YouTuber. Ya gue konten kreator. Lu YouTuber. Gue bukan YouTuber. Lu YouTuber. Gue konten kreator. Gue konten kreator. Gue konten kreator. Lu YouTuber. Siapa yang museng nih? Sorry bro. Lu YouTuber. Gue konten kreator. 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 Gue konten kreator. Asal lu tahu gue konten kreator. Gue gak mau disebut YouTuber. Gue gak suka disebut YouTuber. Alay YouTuber lu. Gue konten kreator. Bacot lu anjing. Asal lu tahu, lu bikin video di platform mana, ha? YouTube kan? Bukan TikTok kan? Ya udah lu itu YouTuber. Nih buat YouTuber kontol yang gak mau disebut YouTuber, mending lu minggat aja tuh dari YouTuber, bro. Nih kebanyakan YouTuber yang udah 3 juta, yang udah 5 juta subs. Gue bukan YouTuber, gue konten kreator. Weh, gue ludahin lu. Mentang-mentang udah gede, udah gak mau disebut YouTuber anjing. Lu tuh konten kreator? Iya, konten kreator. Tapi lu di mana uploadnya anjing? Di YouTube kan? Ya udah YouTuber. Kalau lu konten kreator, uploadnya TikTok, TikTokers. Udah lu YouTuber, pokoknya YouTuber. Jangan mentang-mentang subs lu gede, gak mau disebut YouTuber. Waktu merintih aja 5.000 subs, pengen disebut YouTuber. Udah banyak aja. Mati juga lu anjing.